babu 30 darsu en dambugal capantata bangal ka mulakhasul fiqh fi ahkamil janaiz no yewta en fi nyaawore fure wona warrugol no waawiri wo ma no faalirawo islam hunde accal musibbe julbe si wona no labbinani en si en woni fure mi torki Allah yo Allah arsuko en yimbe moƴƴube laaɓuɓe yiɗaɓe ka Allah ɓe du'a mun jaaboto anduɓe no fure lotirte eno ɓornirte eno juulirte eno wattinirte yo Allah arsuko en sifa ɓen yimɓe ko daro kippa fureji men ɗin ɓaawo en maayi enen kadi yo Allah newina en daranagol kala fureji julɓe mayɓe e tawne meɗen daranagol ɓe no hanori darerede allahumma amin musidɓe julɓe inna shari'atina ande no sharia men islam on wallahi walillahi alhamd Allah no mari yettore mo moƴƴa non en yetti Allah e mo moƴƴa sharia islam men on kamilatan ko timmuɗo shamilatan ko moftuɗo li musalahil insan wonande moƴƴireji neɗɗo on fab fi hayati ila ka gurdam makko wa ba'da mamati ha ɓaawo ka o maayi ɗon wa min dhalika no jeeya e mum ma shara'ahu Allah koko Allah sar'ini min ahkamil janaiz immorde e nyaawore fure min hinal marad ila ka nawnare wal ihtidar haka mayde den taymo ɗon ila dafanil mayyit haka surregol mayɗo fi gaburi ka gaburu makko min iyadatil marid ila ka ndaroygol nawnuɗo no yarete e no haniri yarede e mo yehi ko honɗum wowlata e baraji koni e mum wa talqinihi e longingol mo kalimatu shahada si hewti ka o maaya harana wullugol romo piito wa tahsilihi e lotugol mo wa takfinihi e waɗugol mo kasange wa salatu alayhi e juulugol mo wa dafnihi e surrugol mo wama yattabi e konko jokkiti dalika e ɓaawo ɗum ɗon min qada'i duyuni immorde daragol yoɓa ñamale makko ɗen hara o naali ñamowo jawle makko ɗen watan fiidi wasayahu e si'ingol wasiyeji makko ɗin mi mana gollitirangol mo wasiyeji ko wasiyi kon wa tawsi e sendugol tarakatihi jawdi ko acci kon hara o naali ñamayɗo ndi yewa wal wilayati okippagol e kippugol e hikkagol ala awladihi e dow ni'ugol toppito ɓiɓɓe makko asihari to sokoɓe ɓe hara o naali bonotoɗo e maɓɓe ñamowo ko ɓe accana kon qala al imam ibnul qayyim rahimahullah wa kana lati hadiyuhu peewal nelaɗo ngal sallallahu alaihi wasallam fil janaiz kafure akmalul huda ko ɓuri timmude e peewal mukhalifan e ko lutondirɗum li huda sa'iril umam e dendanangal pehe dinaji hedditiɗin mustamilan peewal nelaɗo ngal kañum ko moftugal ala igamatil ubudiyya e dow ñiɓal dewal yanko yagal ngal e dow ñiɓingol dewal ngal lillahi wonande Allah ta'ala ala akmalil ahwal e dow no ɓuri timmirde alhaaliji wa ala al ihsan e dow moƴƴagol lil mayyiti e mayɗo wa muamalatahu e golludugol e makko bima yanfa'uhu konko nafata fi qabrihi ka qabru makko wa yawma mi'adihi e nyande fodondirande makko nde bimana nde o fodondira o immoto hawra e Allah min iyadati e immorde e ndaroygol mo wa talqinin e longingol mo kalimatu shahada wa tazhiri ko ɗum woni e feññingol e wata to hirin kan e laɓɓingol wa tajhiz e hebilagol ilallahi ta'ala faade ka Allah yahugol ka Allah ala ahsanil ahwal e dow ko ɓuri moƴƴude alhaaliji wa afdaliha e ko ɓuri teddude e mum fa yaqifuna ɓe daro sufufan ko ɓe saffeji ala janazatihi e dow fure on yahmaduna Allah raɓe yetta Allah wa yathnuna alayhi ɓe mantamo wa yusalluna heɓe juula ala nabi e dow annabajo makko muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa yasaluna heɓe torano lil mayyiti mayɗon almaghfirati yaafuye wa rahma yurmede wa tajawaz e yawtanede bakkatuji mun ɗin thumma yaqifuna refti ɓe daro ala qabri e hoore qabru musidɗo maɓɓe on yasaluna lahu ɓe toranomo ɓaawo ɓe wattinimo at-tathbit tabintinanegol ɗengal mum ngal tabintinanegol lande ko jaababuye ko landete kon ka qabru thumma ziyarata qabri refti juuroyagol qabru makko on ɓaawo waɗi balɗe ma lebbi ma duuɓi ila ka o wattina waddu lahu e du'anagol mo ka suudu jemma ñalorma kama yata'ahadu
wano ƴewtorta alhayya wuruɗo o sahibahu ɗimmo makko fi duniya ka aduna ɗo. thumma al ihsan refti moƴƴagol ila ahlil mayit faade yimɓe mayɗon fami makko ɓe o acci ɓen wa qaribahu e ɓattodiraɓe makko ɓen wa gayri dhalika ko hina ɗum. yo Allah newiniran en kippirgol ni fureji julɓe ɓen, enen kadi yo Allah arsuko en ko kippira en ni kippira ɓe gure mun men nden ɓawo en fatike. wa isannu hino sunnina al ikthar ɗuɗɗingol min dhikril mawti fi mijitagol fi nde mayde, andutugol fi nde mayde, wal istidadu lahu e heɓilanagol nde bittawbati sabu tubugol min al maasi iwa e geggi ɗin, wa ruddul mazalim e ruttugol kala toñi ko on tigi no toñi ila ashabi a faade jom muɗum, bimana toragol yaafu e kala mo toñi. wal mubadarat e hittingol bila amali salati e golle moƴƴe qabla hujumil mawti ko adi ñosagol e ndeɗo mayde ala ghurratin, ko adi ñosagol ndeɗo mayde ala ghurratin e dow juhal. parce que musidɓe julɓe joni kala waɗɗo ko haqqille mum ko tuma o nawyi si o tuuba o maayay woni o tuubali ɓa ala nawyede. kala waɗɗo ko haqqille mum ko si o nawni o tuuba o maaya haray o maayay woni o tuubali ɓa ala nawnede. ko kaari yaltuno yahi golle o yani ton o maayi ko furi e hewti, kaari salligi no yehi ka juulirde o yani ton o maayi ko furi e hewti, kaari ƴettuno siyon no yaade ka hurgo lootagol o yani ton o maayi ko furi e hewti, kaari taƴuno ɗo biye avion ma auto ma bateau no voyasude ko furi e hewti. joni ko ni tun ko minen hiridi yemma peetu juulidi geeƴe hiridi o naati o waali ko furi e on immina bimbi wattina ko ni tun joni musiɓɓe julɓe. qala annabiyu sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo maki akthiru ɗuɗɗinen min dhikri hada laddati min dhikri hadimi laddati immorde andutugol nde ɗo muncayde welɗi, nde ɗo taƴayde welɗi. ko mayde lernde mayde arata nden kuppanama weli weliji aduna ɗin ne laaɗo maki andite fi nde naɓe haqqille mon ɗen e mayre ɗum lernde andita toon fi mayde fe on ɗon lerɗo on hulay Allah suɓon ko hu on suɓon ko wawlon. kono enen lernde wonki min ki yehi e andutugol fi mayde musiɓɓe julɓe ko en wippiteɓe wonki kin ittaki ton itta haqqille ɗen ton ko ɓay tun haqqille wona paykun, so wona ɗum en nangayno ɗe haqqille men foccen ɗe keranen ɗe kambanen ɗe haɓɓen ɗe innen sen yiiɗe e fi mijagol andita fi mayɗe en warayɗe ko ɗum wiyayno ɗen hakke ko tata hiɗen añi fi andutugol fi mayɗe en andita fi mayde to wippiten haqqille men ɗen itten ton tayle ko ɗon accuɗen hanuɗen accude ɗe hoɗa ɗon ɗe waala ɗon sabu o leer ɗon en faɗɗe raɓɓindino to e bone en ɗuɗɗinay ko moƴƴi. rawal khamsatu bi asanidin sahiha ko joɓɓen filli hadis on e tugorɗe selluɗe. wa sahahu ibn hibban wal hakim wa ghayrihima. wa hadimul laddati bimana ko wiyete muncayde welɗi bidzali sabu zal toɓɓa ɗon huwal mawt ko mayde nde ko ɗum woni ko fanda. wa rawa tirmidhi imam tirmidhi no filli wa gayri e ko hinama an ibn mas'ud ko jetta abdullah ibn mas'ud hadis o marfu'an ko waɗa ɗo marfu ne laaɗo maki istahayu herse min Allah e morde kala herse Allah haqqal haya no hana hersirede no herse mo no hana hersirede no kalben inna men nastahi meɗen hersude ya nabi Allah walhamdulillah yettore wodani Allah. qala ne laaɗo maki laysa kadhalika na kan hersa ɗon wona non walakin skoni min istihya'i min Allah hino jeeya e hersugol immorde Allah haqqal haya eno hana hersirede no afwan ɓe maki walakin skoni manistahaya kala hersuɗo min Allah immorde Allah haqqal haya no hana hersirede no haray fal yahfaz ko yo reenu ar ra'asa hoore makko nden wama wa'a e ko nde hunji kon bimana ko yo reeno o gollitira ko jangi kon wal yahfaz al batn fal yahfaz ra'sahu ko yo reenu hoore makko nde wama wa'a e kala ko nde mofti alego o reena hoore makko nden o reena gite makko ɗen hara ɗe ndaral ko harmi, o reena hunduko makko kon hara ko wowlali ko harmi, o reena noppi makko ɗin hara ɗi jantaki ko harmi, o reena kinal makko ngal hara ngal nunnaki ko harmi. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Yalla yaafo en, yalla yaafo en. ko ɗum wiyete hersugol Allah. wal yahfaz al batn e kadi o reena reedu makko no wama hawa e kala ko ndu mofti hara o nyamali ko harmi o unta e nder mayru, ko ɗum wiyete hersugol Allah. wal yadhkurul maut e kadi ara yo jamto andita fi mayde wal bala e lannugol. wa man arada kala faalaɗo al akhirata lahara taraka zinatu dunya wallahi o tertoto cuɗari aduna
wa man fa'ala dhalika kala huuɗo ɗum faqad istahaya min allahi haray oɗo hersi allah haqqal haya no hana hersirede. yo goto kala men miijito ɗon so tawi no hersi allah no hana hersirede. awalan aranun ɗum non e ɗum ahkamul marid ko ñawore fina on ɗon ɓa ko siwama ka mayde si yahe e siwama ka nawnare si yahe ka mayde, siwama ka mayde yahe ka lotugol, yahe ka ɓurnugol, ka sange, ka juulugol, ka wattingol. ara nun ɗum ñawore nawnare nde wal muhtadar e on mo mayde nden tawi. wa ida usiba insanu si neɗɗo on heɓiɓi maradi nawnare falayno fayimo ko adi ko an yasfirande o muññoto hara o naali e wonugol luuka mapina jama on e wasiyagol hara hewtali ka maya. wa yahtasiba o tañƴino baraji tampere nden ka Allah. wala yujisi u hara o ɗen ƴaaki o eskata o mono o tikkana li gada illahi wonande ñawre Allah nden wa gadari e kodduri e Allah o hara o monanaki ɗum. wala basa illa ala an yukhbira nasa nde o humpitata yimɓe ɓen bi illati ella wonɗo e makko on wona o maradihi e façon nawnare makko nden. ella ala nde o inata hemi ɗum Musa ko nokkel kaari woni musude ko ni woni musirde ɗum ɗon na wullitagol wona ɗenƴagol ma arida kono ko hara ko wondude e weltorgol bi gada illahi ñawre Allah nden. washakwa e wullitagol ilallahi ta'ala ka Allah harana ka yimɓe ɓen on wullitade. wa talabu shafa e ɗaɓɓurgol lekki minhu immorde ka Allah la yunafi sabr ɗum ɗo riwamu ñangal ɗum ɗo hollali o muññaki. bal ko ni dalika ɗum ɗo fof matulubun ko ɗaɓɓa ɗum shar'an ka sariya wa mustahabbun ko yiɗa ɗum. eyno ɗo fo Ayyuba alayhi salam naada rabbahu o torino joom makko ɓawo nawni ha o ɓittike. wa qala o maki anni min massaniya milan addurru lorra wa anta arhamur rahimina ko awni yurmeteɗo yurmuɓe yurmela Allah yurmamo. wa kadhalika kono ni la basa ella ala kadi bitta dawa ñawdorgol bil adwiyatil mubaha ñawdorde dagiɗe wono ɗaɗi e keɓe coneli kakeli pikiru compirme kala ñawdande daguinde moccitagol ellala. bal ko ni dhahaba hino yehitode ba'dul ulama'i yoga jomiraɓe gande ila ta'akkudi dhalka faade tentingol moƴƴa mo nawni yo ɗaɓɓu lekki seedani ɓe inna ko wajibi hatta qaraba bihi aw ayi ha ɓe ɓannidiri ɗum desa alwujuba e waɗɗagol seedani ɓe inna ɗaɓɓugol lekki ko waɗɗi ɗum. fakat ja'at gomɗi ari al ahadis hadiseje ɗuɗude bi ithbati al asbabi fi tabimbingol sababuji ɗin wal masbabati e sababuji ɗin ko gotum wal amra e yamirgol bitta dawi ñawdagol ngol. wa annahu ko woni la yunafi riwata ɗum riwata kadi attawakkul holorgol Allah fi a ɗaɓɓi comprimé hollali a holora Allah ɗum riwali holorgol Allah ngol kiɓaɗa holori Allah a ƴettatano lekki no wona ɗum. kama la yunafihi wono woniri noon kadi ɗum riwata daf'ul ju'i duñugol heege ngen wal atosi e ɗonka kan bit ta'ami sabu ñamugol wa sharabi e jaran mi mana wono woniri noon ñamugol e yarugol ɗum ɗon riwali kadi duñugol heege ngen e ɗonka kan emo andi ko Allah subhanahu wa ta'ala duñata ɗum itta. wala jus dagota ko atta dawa ñawdorgol noon mbi muharramin ko harmi nawna ɗo fetu ma nawna ɗo jokkule ɓeeto ma ko ya yaru ndiyan tugi ma ko ya ñawdur ndundu e ko nandita tawi ɗum sellata ɗum hana. lima fi sahih sabu ko ari kon ka Bukhari an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu nelaɗo gala ɓe make inna allaha no Allah la yajal o waɗata shifa'akum lekki mo sellinay ko onkin fima harrama alaykum e nder konko harminani on. ko honno Allah yetorta en ɗum ɗo no harmi o waɗa kadi lekki men kin ɗon abadan. wa rawa Abu Dawud wa ghayruhu an Abi Hurayrata marfu'an inna allaha no Allah anzala ad-dawa o jippini ñaw wa anzala da o jippini lekki wa ja'ala waɗani li kulli da'in kala ñaw dawa an lekki wala to dawu wata on ñawdor bi haramin ko harmi few. wa fi sahih Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala o maki fil khamri fi bere o wi innahu no bere laysa bi dawa'in wonande ñawdortede few walakin nawskoni bere da an ko de ñaw. wa kadhalika konni yahramu hino harmi at-tadawi ñawdorgol bima yamassal aqidata bima yamassul aqida kala ko tawata kadi memay aqida on tusay aqida on min ta'liqi tama'im imorde wengugol talkuru e mun almustamilatu muftundu ala alfazi shirkiyatin e do kungudi shirku
aw asma'in ma ɗum inɗe majhulatan majjaɗe ɗe qur'an e sunna rekoni sa aw talasima ma ko wiyete kon talasim aw kharzin ma ko wiyete kon kharz aw khuyutin ma ɗum gara aw qala'ida ma ɗum gannaji aw halqi talbusin alal adudi aw halqi ma ɗum fembugol talbasin ɓornateri alal adudi ka dow tere awi dhira'i ma ɗum ka sogone aw gayri ma ko hina ɗum ko wiyete kon talasim e kharzin ɗum ɗo fu ko façon talki e bakanji ko façon talki e bakanji ko haɓɓete ɗum ɗo fu muɗum ko harmu ɗum kala ko andanɗa hoore mako ko wengete ko haɓɓete ko ngannete ko dadete ko ɓisete ko tata hino mofti e muɗum konguɗi shirku taybete ko konguɗi alqur'ana laaɓuɗum woni nder ton windaka e nyeñaka turaka waɗaka katime waɗaka indinde ko darugol andanɗa hoorema ayeje qur'an e nyawdorde moccirɗe hara ko ɗum ɗon winda e wiyal haray ɗum ɗon no dagi kono haray dikka ɗum ɗon en faami aw halqi ma ɗum fembugol wiɗen talbisin jillindira aw halqi talbisin ma ɗum fembugol jiiɓindira alal adude e hoore tere ɗen fembaɗa accaɗa widira e maka sogone aw gayrihi ya taqidu on tigi fiɓa fi ha wonde no nder ɗum ɗo ashifa o lekki wa dafnul ayni wa daf'ul ayni e duñugol ko ɗum woni tampere nden kañum tigi wal bala e jarrabuye on donc si tawi ɗum ɗo woni ton haray woni shirku haray killekki nyawdorki ɗon harmi lima fiya sabu ko e mum min ta'alluqil qulub e yowitagol e ɓerɗe ɗen bi ghayrillahi ko hina Allah par ce que haray ɓernde nde woni yowitinde ɗum ɗon joni fi jalabi nafin e poɗugol nafa aw dafi darrin ma ɗum duñugol lorra wa dhalika ɗum ɗo kullu fop ɗum ɗo min ashirki ko jeeya ɗum e shirku aw min wasa'ilil mawsila ma awa ko jeeya ɗum e yottorɗe yottinayɗe ilayhi fade shirku haysi wonali shirku kare man a ko jeeya ɗum e yottorɗe yottinayɗe on tigi e shirku on wa min dhalika no jeeya mum aydan kadi attadawa nyawdorgol indal mash'udayni nokku ka ɓeɗo suwinsinoɓe ɗiɗo ay koni ɓen minal kuhani ko immorde bile ɓen wal manjimin e ɓeɗo wiyeteɓe manjimin wassaharat e bileɓe ɓe wal mustakhdimin ko ɗum woni e ɓeɗo kurkoroɓe lillujuni mi mana e birohoy niɓɓutukoy e cuhoy niɓɓutukoy fa aqidatul muslim aqida julɗo on a hamma ko ɓurɗo himmude indahu ka makko min sihhati di cellal makko ngal bi mana neɗɗo julɗo on aqida makko sellugol aqida makko hisa aqida makko ko ɗum yo wonu important ka makko ɓuri sellugol ɓandu makko ɗum donc ka o yehi ka ɓeɗo wo ɗum ɗo koko non koko nyolinta nawnina nyawsina aqida makko haysi ɓandu no selli haraw nawni nawnare dansirere nde وقد جعل الله قم دي الله سبحانه وتعالى ودي الشفاء لكيكين في المباحات بيجي دقيق دي النافعة نفايد للبدن ونند بانو والعقل حق اللي دين والدين دينك كويدون ودي لكيكين ولا راس ذلك إنه يهوري دون دوفو يهوري دين نانغال بيجي دي ودي لكيكين يمون إنه يهوري مون أنفو القرآن الكريم دي القرآن رتدون دي والرقية به إموكي ترغون دي والأدئية المشروع e kala du'aaji ɗi anndanɗaa hoore maa ko shar'inaaɗi ka sunna yo goɗɗo moccitor qala ibnu qayyim wa min adamil ilaj no jeeya e ko ɓuri mawnude e ko nyawdorte fi'lul khayri gollugol ko moƴƴi wonugol aadengol ɗo ko moƴƴi wal ihsan e moƴƴereeji wa dhikri e jantagol inde Allah wa du'a e du'a wa tadarru e yankinanagol ilallahi faade ka Allah wa tawbati e tuubugol rutto wa tadawi e nyawdorgol bil qur'anil karim alqur'anare teddude nde wa ta'thiruhu e battingol mayre wa ta'thiruhu battingol mayre ngol azam ko ɗum ɓuri mawnude minal adwiyati immorde ko nyawdorte kon fof lakin skoni bi hasbi istidadi nafsi ko embere ko on tigi hebili wonki muɗum kin wa qubuliha e jaɓugol wonki kin wonde qur'an hino nyawda ko embere ɗum kadi qur'an won ko nyawdata on tigi sellina mi mana kono holorɗawo kono aqida on foti wala basa illa la bitta dawa nyawdorgol bil
adwiyatil moccorde ko duni du'aji al mubahati dagidi ala aidil atba e dow juuɗe ñawdoɓe al arifina anduɓe bi tashkhisil amrad spécial nawnaje ɗe wa ilajiha e ñawdirgol ɗe bil mustasfiyati kalabtaniji wa gayri ay ko hina ɗum ɗon fof muɗum e lala e watu sannu eno sunnina iyadatul maridi darugol nawnuɗo on lima fi sahihain sabu ko arkon ka bukhari ka muslim wa gayri ma ay ko hina ɗum wonde 5 piiji 5 tajibu hino waɗɗi lil muslim e dow julɗon ala akhihi ko jonnita musidɗo makko julɗo on wa dhakara o janti minha e nder ɗin piiji 5 ko goto kala duwa oya iyadatul marid darugol nawnuɗo si musidɗo men julɗo nawni haray waɗɗiki en fo meɗen ko geɓal men fo goto kala e men yawgol daroyamo si on tigi andi oya no nawni o heɓali ganto jogingomo e ronkugol daroygol mo fa ida zarahu so tawi woni o juurikemo sala an haalihi o lando alhaali makko konno museni ni way kon ɗum o faala faqad kana gom ɗilatiki annabi sallallahu alaihi wasallam yadunu kanko mo ɓattotono min almaridi immorde nawnuɗon wa yasala o landoma an haalihi alhaali makko moƴƴa wa takunu laato a ziyarata juura gongol yawman hara ko ñallal baada yawmin ɓaawo ñallal wona yahugol ñande o ñande aw baada yawman ma wuritode ɓaawo balɗe ɗi ara sa yehi hande lutti faɗɗiti janngo malam yakun en tant que laataki almaridu nawnuɗo on yarhabu ziyara himo hattonjini e juurede kulla yawmin kala ñalande si yehino ha nawnuɗon hattonjini yo ndaare kala ñallal awa si tawi woni na ɗum na yahugol ñande o ñande sonjamo so yehi kadi ndarugol mo la yutilul julus nayu juuti joɗagol ngol indahu takko nawnuɗon illa ida kana almarid sona laato nawnuɗo yarhabu dhalika himo hattonjini ɗum himo lerɗani ɗum wa yaqulu o wiyana kadi lil maridi nawnuɗon he nde nawnare ma nafus mi sifa nde buyɓe nangi ɓe selli la basa alayka he ella wala e mata hulu nani tahurun ko laaɓal tun inchallah si Allah jaɓi Allah laɓɓinen bakkatuji maɗi wa yadkhulu o naada alayhi e ɓernde nawnuɗon assurura welo welo hara o hulɓinalimo wa yadu law o toranomo bishafa'a cellal wa yurqihi o mocciramo bil qur'an al qur'ana la siyama suratul fatiha surtout suratu fatiha hiɗen yawitingo on wal ikhlas e suratu qul huwallahu wal muta'awwidain wal muta'awwidatayn qul huwal e falaq e nas wa yusannu no sunnina lil maridi nawndon an yusi kankadi nde wasiyoto bi shay'in seeɗa min mali immorde jawdi makko ni si yahuli nawna o andi o maya yoni o wasiyota ko feccere o wasiyota kadi fo kono o eto hara waccanali ɗum foronoɓe o wasiyo seeɗa jonnanelan ɗum ɗo alyatimajo kaari ma jonnanelan ɗum ɗo ɓe heyniɓe kaari ma jonnanelan ɗum ɗo ustasi kaari ma waɗanelan ɗum ɗo fiika darnugol juulirde ɗa e ko nande tata yum fi amalil khayr e fi golliɗi moƴƴi wa yajibu no waɗɗi an yusinde o wasiyoto bi malihi jawdi makko ndi e ko honno ndi foti miɗo mari telka banque miɗo mari e banque nokkel kaari miɗo halfini kaari miɗo ñawli kaari wama alayhi e konko woni hoore makko kadi min adduyuni immorde ñamale ɗe o ñawli ɗum kadi mo hani wasiyade miɗo duwa kaari kaari no halfinila wama inda e ko woni ka makko minal wada'i immorde kalifuji wal amanati e hoolaji ko yimɓe hoolimo jonnimo yo gollirma hoolimo jonnorimo o wasiyo fab wa hada ɗum ɗo fop matulubun ko ɗaɓɓa ɗum e jungo nawnuɗon hatta minal insan ha e jungo neɗɗo sayi selluɗo goy selluɗo mo tata hunde ala musude kala ñamande ko ñawli no hani hara rono mo ɓen hino andi kala ko ñawlini kadi no hani hara ɓen no andi ɓa nawna ɓaymayde nden ala waynade wona beetun nawne si maaye no maayede ala nawnede wuri ko ɗum ɓuri ɗuɗude joni li gawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako nelaɗo ma haqqu imri'in muslim hanana neɗɗo julɗo lahu shay'un mo tawata hino wodani mo hunde yusi bihi nde o duwa wasiyade yubitu o waluda e ɗum laylatayni balɗe ɗiɗi timmuɗe illa wasiyatu sona hara ko hani kon wasiye makko maktubatan landama windede ka azanda makko indahu jungo makko wallinama wowlanama kadi ronoɓe ɓe muttafaqun alayh imana hadisi on ko firi hanande goɗɗo jogoto hunde duwande wasiyede o wonda e mum o négilisa balɗe ɗiɗi o wasiyake ɓa kanko e mayde nden ɓe halda nde arata e nder ɗen balɗe ɗiɗi muttafaqun alayh wa dhikru laylatayni e andutugol ko ɗum woni jemmaje ɗiɗi ta'kidun
tintingol la tahdidun wona wasiko kerangol kambana fala yanbaghi hana an yamdi alayhi awa ɓenni wa dhikru laylatani jantagol nelaɗo inna jemmaji ɗiɗi hanande onata jemmaji ɗiɗi hara o windali ta'kidun ko fi tintingol la tahdid wona wasiko keringol wigol si feƴƴi balɗe ɗiɗi a windali haray boni hande kadi hay sa windi ƴettatake ma mara baraji ma a heeɓi bakkatu no ko innira balɗe ɗiɗi na yonu balɗe ɗiɗi haray ko fi tintinangol maligo masalan mo welsindike ɗo hitande windali hawriti bonali e nder nden hitande Allah wurnimo ɗum fo o mayali o jonniti perdal jungo makko ma o hetti perdal jungo ɓe haray o mara bakkatu ko tawi kon ɗum ɗo fo muɗum o windali kowoni ko tentingol ɓa kanko e mayde nen ɓe halda fala yanbaghi hana an yamdiya alayhi nde feƴƴata e dow makko jamanu juutuɗo wa in kana qalilan hay so tawi woni laatike pihum kun o ñawlini kum ma kun o ñawli kun no fanɗi illa wasiyatu sonara ko hani kon wasiye makko maktubatan windama wallinama indahu takko makko liannahu sabu kanko la yadri o anda mata yudrikuhu lmaut ko nde toma mayde hewtitotomo wa yusinul maridu awa kadi nawɗo moƴƴina sikke moƴƴina zonnaw sikke mum ɗen billahi ka Allah moƴƴa masalan mo nawni o tañƴino Allah sellinaymo o tañƴino so may e mum awa Allah yafotomo fala yanbaghi hana afan fa inna Allah azza wa jalla yaqulu dala e hadith al-qudusi ana inda zanni abdi bi min mi woni ka jiyaɗan on sikkila wo ko ɗon mi yaltitantamo min kadi wa yata'akkadu dhalika hino tentina ɗum o tentina ɗum non inda ihsasihi tumande o so'i biliqa'ihi llahi hawrugo e Allah bimana tumande o so'i e nele o mayayon o ɓeyda non moƴƴinde sikke ɗen moƴƴa wa sanno hino sunninana liman yahduruhu on mo tawi ɗum tatmi'uhu e ko ɗum woni tama'u makko on ko ɗum tama'u on ko mayde nen ɓaalamo tañƴinaki ɗum fi rahmatillahi e nder yurmede Allah wa yaghlaba foola fi hadihi alhalati e on alhaali janibar raja bimana bange jortagol ala janibil khawf e dow bange kulol bimana sengo tijjagol yurmede Allah nden e jungo makko ta ɗum ɗon hino fooli di bange kulolji andeji ɗi o huli ɗi wa amma fi halati siha amma alhaali ka o selli ɗon fa yakunu koye laato khawfu kulol makko ngol wa raja'uhu e tijjagol makko ngol mustawiyain haray ɗi fotatere lianna man galaba alayhi alkhawf sabu kala mo kulol ngol fooli ɗum awga o yanayi fi naw'in e noneji min alyasi immorde e taƴagol wa man galaba kala kadi on mo fooli alayhi mum arrija tijjagol yurmede Allah nden awqa'ahu ɗum ɗon kadi liɓaymo fi naw'in e none min al amn immorde hoolagol fellita min makrillah e pewje Allah ɗen kañum daɗi asiri ɗum ɗon fof ko faljere fa ida ihtarada al marid si tawi woni nawnare nden tawi e mayde nden tawi nawnuɗo fa innahu haray koni yusannu hino sunninana liman hadarahu wonande ɓen tawaɓe takko ka o woni mayde ɗon an yulaqqinahu nde ɓe longintamo la ilaha illallah taqulu li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laɗo laqqinu mawtakum longine maayoɓe moɗon ɓen la ilaha illallah rawahu muslim yo Allah arsiku en sakkitorde konngol men ngol nde wonata la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wondude e deƴere ko alda e kulol allahumma amin wa dhalika ɗum li ajali ko fi sabu ayyamuta yo maayo ala kalimatul ikhlas e dow konngol laɓɓingol bimana konngol kalimatu shahada fatakuna laato hitamahu timmode makko nden kalamahu hara ko kan haala makko ɗon fa an maad ƴettama e maad marfu'an hadis on ko waɗaɗo marfu nelaɗo maaki man kana kala laatiɗo akhira kalamihi sakkitorde haala makko kanko la ilaha illallah dakhala aljannata o naatayi aljanna wa yakunu laato talqinihi longingol mo iyaha faade ngol ɗo konngol bi rifqin hara ko doyi na wolgol sonka hawjugol paraparanno hara ko wolirangol mo doyi ekkitamo wa ekkitotoɗo haala wala yaksiru alayhi wona yoɗuɗinamo wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nano wi'u kaarijo wi'u la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam non gokku li alla yadjirahu fi wa tawbi'oya
wa huwa tawa on fi hadhihi alhali moy o alhal hulbinido do sattudo do way sannu no sunnina kadi an yuwajjiha ndi o fewtinte kanko mayo on ilal qibla faade ka qibla wa yuqra jange indahu takko makko suratu yasin kanko mayo wonna kanko maydo jangantede ko kanko mayo o regalu sallallahu alaihi wasallam sabma ko nelado e gora o jange ala mautakum e do mayo be momben suratu yasin hay dum no wodi wobbe go wibe hadithon da'ifun quludo rawahu abu dawud ibn majah wa sahahu ibn hibbana wal muradu ko fanda be gawli e wigol makko mautakum mayo be momben ay man hadaratuhul wafat ko mo mayde den tawi mo mayde den nangi na on maydo amma man mata amma maydo fa inna on la yuqra walay o jangantake fa yasin o jangantake fus fal qira'atu jange on alal mayyiti ko ido mayo baada mawti baaw ka o maydon dum bid'atun ko bid'a on faami ka musibbe julbe jintibe andi no wodi imamu be boye tawbe kanyum kadi dabbata dépense mawbagol jangana fure on dum ko yo acce ngol yasin tigi wona ngol jangede hoore fureji din nane kangol tigi ko ngol woni wawlande wombe jangude be nani wonde qur'anare li yudhkara ko fiyonde wajore man kana hayyan on wurudo be wombe ngol jangude sibe hewti on aya be mijiti mojja o mo be on jangande siko wurudo kana wurudo be yittito be tasko firo aya mo be on jangude don o mojja ray ko dum tumi abdullah kala mi wasibe on fami bi khilafil qira'ata luto ndiri e jangin alalladhi e do on yuhtadaru mo mayde den nangi fa inna on jangin don kanyu sunnatun ko sunna fal qira'atu jangi on indal janaza takko fure on aw alal qabri ma hore kaburo aw li ruhil mayyiti ma fi ruhu maydon kullu hadha dun do fop min al bid'ah ko yaani bid'aji allati ma anzala Allah biha itata Allah jippina nari sultanin immorde dalil fiu wombe wadde dum bembe abbaton be wada wal wajibu ko waddi kon alal muslimi do juldon al amalu bi sunna ko gollitirgol sunna o musibe julbe wa tarkul bid'a accugol bid'a terto bid'a maratono bid'a mara entere bid'a podata na fore bid'a to podata si wona lorra yalla danden ko wiete kon bid'a harayi on andi babo ko do woni 30 babu yewtungal engal fi deftere fi fure hingal juuti ko do wadi sen sendita engal kadi wadengal darsuji finde tawno ko e wonbe ekkitade yo e rewtoro gokkun ha wawen si feƴƴen darsun qalilun famu kasir mi